Bakunzi b'inkuru mpamo official turabasuhuje umuriro impande zose z'isi mwebwe mukunda ubusesenguzi tubagezaho umunsi ku wundi muri abantu b'ingenzi cyane ariyo mpamvu tuba duhari kugira tubagezeho update ndetse n'amakuru menshi agiye atandukanye ari ku mirongo y'urugamba. Uyu munsi ninjye ugiye kuba umunyamakuru ni mu bikunda mutubwire tuzagaruka. Gasa nguhaye ikaze ku nkuru mpamo official. Yego. Meze neza boss wanje. Meze neza mabuja. Bari kumemba CLAUDE neza. Twigire mu makuru gasa. Yego twigire mu makuru bwana CLAUDE cyane kari abantu baba bakeneye kabari agaciyemo. CLAUDE reka mere nabonye 2023 yonge kurimbura amadrone ya Fardc ndetse ariho turi bite twibaza tuti ese ikoranabuhanga rya MAA23 ni ryaba risigaye risuzugura ikoranabuhanga rya Kinshasa kuko umunsi ku wundi turabona yuko ikoranabuhanga ryabo rishobora kuba riri guca ibintu. Ni ibibazo bikomeye cyane. Yego. Amakuru rero budufite ikoranabuhanga rya MAA23 usibye kuba MAA23 yaragabye ibitero ku makomand poste ya madrone ya Fardc n'abarundi duhereza Kisangani Bangboka tukaza no mu misozi miremire y'Iminembwe hari ya rwose za Ruremba n'ahandi za Bicumbi za .0 kwa Murima. Gasara ukuntu bimeze igisirikare cya Kongo ubu ntago gishobora guhagurutsa drone ngigende igaba ibitero mu bice birimo twirwanaho na MAA23. Hano ni muri Sud Kivu duhere mu misozi miremire y'Iminembwe tukajya no muri Nord Kivu. N'ikimenyimenyi reba igihe gishize Fardc n'abarundi badakoresha drone Iminembwe kandi uziko bazikoreshaga buri kanya. Yego. Sibyo yaba Nord Kivu na Sud Kivu. Ubu rero dufite amakuru ko Fardc kugeza ubu iri kugerageza ntago ari mu wifite zo kuvuga ati tube turetse kugaba ibitero by'amadrone ahubwo iri kugerageza yashaka guhagurutsa drone zikabura signal bivuze ngo muri command post zabo zifite ikibazo. Yego. Bari gushaka guhagurutsa drone ngo zijye kugaba ibitero mu misozi y'Iminembwe dore ko banafite gahunda yo kugira ngo bisubize .0 ebisubize za Rwitsankuku za Mikenke n'ahandi. Ivyo ni bitero bamaze igihe bategura byo kubutaka ariko bakavuga ati nubundi tubifashwamo n'amadrone kuko drone wabonye ko bamaze igihe bazikoresha cyane. Ubu rero bari gushaka kuzihagurutsa bikanga hakabura icyo bita signal. Urumva ko ntago ari impuhwe za Fardc n'abarundi kudakoresha drone ahubwo drone zabo ziri kubura icyo bita signal. Kandi ntago drone yajya kugaba igitero idafite signal. Ariko ushobora kwibaza kuki igisirikare cya Kongo cyazanye abacancuru bakoresha ziriya drone babizobereye rwose bazi ikoranabuhanga kubigendanye no gukoresha drone mu ntambara. Kuki kugeza ubu bari gushaka guhagurutsa drone zikabura signal. Uburo dufite amakuru Alliance Fleuve Congo ifite ikoranabuhanga rikomeye cyane ariyo mpamvu nabwiye abantu ati mwebwe uyu mutwe wa MAA23 mushobora kuba mutabuzi ubundi what is M23 murayizi mwebwe M23 ubundi murayizi muyumva mu magambo gusa ariko definition yayo ntago muyizi neza. Uyu ni umutwe w'abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. Icyo ni cyambere iyo ni definition ya mbere. Sibyo ya Alliance Fleuve Congo MAA23 twirwaneho umutwe w'abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. Iyo ni definition ya mbere. Definition ya kabiri ikavuga ko ari umutwe ufite igisirikare gikomeye kandi ufite n'igikoresho gishoboka. Yego. Niyo mpamvu rero mu ikoranabuhanga rya Alliance Fleuve Congo iri kurikoresha ibuza amadrone ya Fardc kongera guhaguruka ngaze bagabaho ibitero mu misozi y'Iminembwe no kongera guhaguruka ngaze kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane za Masisi n'ahandi. Fardc rero gasa ubu hagiye gushira iminsi ngaho utabona ibitero by'amadrone ya Fardc. Hashize igihe kinini pe. Hashize iminsi kuva twirwanaho na MAA23 bafata basubiza inyuma bya bitero byari bigiye gufata centre ya Minembwe bageze mu birometero nka 3. Yego. Fardc n'abarundi bagakurwa na za Ilundu na za Bidegu na za Kalingi za Gakenke bagatakaza na Mikenke bagatakaza Rwitsankuku na za Birarumbiri .0 kwa Murima naho turaje tureba ibyaho ahubwo baraka rwose ubu nge natangiye kuyibika kuva urwo rugamba rwatangira bagatsindwa ntago barabasha kongera guhagurutsa drone. Ubwo rero hari amakuru avuga ko ryakoranabuhanga ryaba barwanyi ba MAA23 ryinjiriye ikoranabuhanga ry'amadrone y'igisirikare cya Kongo Fardc kugeza ubwo Fardc ishaka guhagurutsa drone n'abarundi bakabura signal. Urumva ko icyo gihe babashizemo icyo bita guhagarika ubushobozi bwanyu bufite bw'amadrone
ariko ubwo wenda Fardc ishobora gushaka ubundi buryo ikazana n'irindi koranabuhanga cyangwa ikazana andi madrone, ariko ibyo nabyo birabafata iminsi. Ariko igisobanuro cyo kuba Fardc n'abarundi bamaze igihe badakoresha drone mu bitero bamaze igihe bagaba cyangwa se mu mirwano imaze iminsi cyangwa se n'iki gihe bamaze igihe bamburwa ibice, igisobanuro twakibonye kuko amakuru turayafite. Ntago drone za Fardc n'abarundi ziri kubona sinyari, ziri gushaka guhaguruka zikabura sinyari. Udafite sinyari na coordonate ntibikunda. Urumva ko intambara rero yajemo ikintu biti koranabuhanga, ndetse kugira tunabyemeze neza duha abantu ibimenyetso nyine twanabivuze kuki Fardc maze igihe n'abarundi badahagurutsa drone kandi babikeneye. Twaje kumenya amakuru. Ubu rero twabonye ko Alliance Fleuve Congo yasenye icyo bita command post n'ububiko bw'amadrone bwari Kisangani, buriya niho hari Bangboka, niho hari command post zikomeye cyane, barabusenye. Ariko ku rundi ruhande za Baraka wumvishe ko bagiye baharasa, burya hari icyo batagetingaga. Ama command post ya Fardc n'abarundi yari za Rulemba, hari mu bice bya za Minembwe cyangwa se imisozi ya za Minembwe cyangwa se ibice bikikije Minembwe, za Bicumbi, za Point0 n'ahandi yaratwitswe. Kuyatwika mu ubwo buryo rero byanagendanye no kwangiza ikoranabuhanga ry'amadrone ya Fardc kugeza ubwo batangira kubura sinyale. Ubu ngubu amakuru dufite, Fardc iri gushaka uburyo yakubaka cyangwa se iri kubaka izindi command post z'amadrone mu kigo cya Kamina, kugira ngo noneho bavugurure n'ikoranabuhanga, noneho biza ari bisa, barebe ko izo drone zabo zakongera guhaguruka ziturukiye Kamina, n'ama command post yabo ari Kamina, n'ikoranabuhanga barivuguruye kuko irya mbere M23 yararyangije, yaranaryinjiriye, n'ama command post irayasenya. Ubu rero niyo mpamvu ubona Fardc iri kugorwa cyane no guhagurutsa drone, ntago ari impuhwe rwose. Cyangwa ngo yarahagaritse cyangwa se ngo yatanze agahenge. None se watanga agahenge ko mu kirere utari gutanga ko ku butaka? Ntago bikunda. ngo nagahenge wenda ngo dutanze agahenge gute se? Ku butaka niba udatanga agahenge, ingabo zo ku butaka zidatanga agahenge, mu kirere ubwo ubundi gushaka kuvuga ko watanze agahenge, nta nubwo ari impuhwe. Rero nayo makuru agaragaza ko drone cyangwa se ikoranabuhanga ry'ayo madrone cyangwa se ayo command post yinjiriwe. Kugeza ubu rero Fardc n'abarundi guhagurutsa drone ngo zijye Minembwe cyangwa se Nord Kivu byananiranye n'iri koranabuhanga ry'aba barwanyi ryinjiriye irya Fardc. Ubu Fardc iri kuvugurura igerageza gushaka ibindi bishya cyangwa se ibindi yasetinga bishya. Icyo ni ikibazo gikomeye kuko Fardc n'abarundi imirwano yo ku butaka ntibashoboye MAA23 bikababera ikindi kibazo gikomeye kuba badafite drone. Ni nayo mpamvu ubona ibitero byo kwisubiza 0.0, byo kwisubiza Rwitsa nkuku, byo kwisubiza za Mikenge bisa nkaho byatinze gato. Ubundi barabyifuzaga baranabikoze kuko ingabo nyinshi barazifite n'intwaro, ariko bifuza gukoresha n'ama drone. Izo drone rero yarazinjiriye, ntago ziri kubona sinyari. Ikiriho rero ni ikihe rero bwana nako madame hari genja nibagirwa mu kwita madame nako bwana kandi uri madame. Barabibasobanuriye ko bagomba kujya babyumva nyine kuko Claude akunda gukorana n'abagabo cyangwa abasore. Ahubwo ikiriho ni iki ngiki, Fardc n'abarundi bashobora kuza gutakaza Baraka. Kuko ubu ngubu uduce M23 irimo ni ibirometero bitarenze 40. Hari amakuru dufite ko bano barwanyi bashobora kuba bararenze gato kwa Murima, bakaba bari mu dusantere duto turi imbere yo kwa Murima, bisobanura ibirometero 40. Niyo mpamvu wumvishe Baraka muri hariyo panike. Baraka n'abaturage bamwe batangiye kwikuramo, ni ibibazo bikomeye cyane, sibyo? Turi aduce rwose turi imbere yo kwa Murima bivugwa ko twirwaneho na batugezemo. Ibirometero 40 muri Baraka rero urumva ko ntago ari ibintu bigoye cyane. Kandi uyu mutwe uzi kumaze iminsi unarasa muri Baraka nejo, ngira ngo waraharashe niba tarejo bundi nejo. Kuba rero M23 natwirwaneho bashobora kuba bageze imbere yo kwa Murima mu dusantere turi imbere yo kwa Murima, bisobanuye ko ubwo bashaka kwavansa bibogobogo bakaba bafata Baraka bakaba banakomeza. Kandi unabyibuke ko ejo bundi Alliance Fleuve Congo yaravuze ngo twamenye ko FDLR ziri kurwanira Minembwe na za P5 buzahungiye Baraka. Niba M23 ni Lawrence Kanyuka bivuze yatangiye kwerekana ko muri Baraka ariho hahindutse ubuhungiro bwa FDLR na za P5, hitumenya ko ubwo ngubwo Baraka iri mu mboni z'aba barwanyi. Kandi rwose biri kugaragara neza cyane ko Baraka na za chef ya Fizi bishobora gufatwa. Nakubwiye ko Uvira izikuramo, nta gitero muzigira mwongera kubona cya Uvira. Reka Uvira izikuramo, gufata Baraka ugahita ukatinga wa muhanda route nationale numero 5
RN5 uri mu kibaya cya Tanganyika, uzi ko uva muri Plaine Bukavu twigeze kubivuga, ukaza ugaca muri Plaine de Ruzizi cyangwa se ikibaya cya Ruzizi, wagera ahitwa za Kabunambo usa nk'umanuka ukabutangira ikibaya cya Kala, uwo ni route nationale nimero 5, wava mu kibaya cya Kala ukinjira mu mujyi wa Uvira, ugakomeza noneho ya route nationale nimero 5 ivuye muri Uvira ihita yinjira mu kibaya cya Tanganyika, ukomeza usa nk'ujya za Kalemi, ariko mbere yo kugera Kalemi bisaba ngo babanze guca za Baraka nyine aho kuri route nationale nimero 5. None se mu 23 natwe Rwanda bafashe Baraka, urumva Uvira nyine ntago wava Uvira ngo uje Baraka, yego ntago wava Uvira ngo uje Bukavu kuko M ifungiye Gatogota. Ariko ku rundi ruhande mu gihe yabifashe Baraka yabikatinze wa muhanda route nationale nimero 5 ukomeza Kalemi, Uvira rero yabisigaranye inzira za Bujumbura, urumva abo bantu batekana se? Ntago batekana. Kandi biri kugaragara mu mboni zatwe Rwanda nayo 23 Baraka irimo mu gihe gito kiri imbere ubu ndagira nkubwire ko n'agace bita Kanguli ndetse naho bivuga kwa Murima, ubu ni M natwe Rwanda ho bahagenzura kuko burya M yaragiye ifata kwa Murima imisozi yo kwa Murima, igera no muri centre ariko isa nkaho isubiye inyuma gato, ifata igumira muri ya misozi yo kwa Murima. Burera aya makuru agaragaza ko ishobora kuba yagiye imbere yo kwa Murima, muri twa dusantere dutoya turi imbere yo kwa Murima, bisobanuye ko ubwo ngubwo iri gufata icyerekezo cya Baraka. Yego Baraka ntacyo nyejeje rwose. Ndetse aho mbona bwana Claude tunakomeje abarundi, ubwo ni ingabo z'u Burundi, I'm sorry igihe tuvuga ngo abarundi ko bajye babyumva, ingabo z'u Burundi zatangiye kwitotomba ko iby'urugamba babona nta kirimo, nta kintu kiri kuvamo. Icyambere abarundi harabafashwe mateko benshi, harabapfuye n'abari baragotewe kuri axe ya Rugezi, ariko abarundi ingabo z'u Burundi ntoya ubwazo zigaragaza ko zidashoboye M23 rwose niko bimeze. Kandi na Pastor Mbayahaga cyangwa se Apotre Mbayahaga yarabivuze, imisozi miremire ya Minembwe igifatwa, yaravuze ati bari abahungu bahari haruguru ntago boroshe, biradusaba kubaka igisirikare cyacu. Ariko noneho kuri incuro ni ikihe kibazo ingabo z'u Burundi zifite ikibazo cya FDLR. Yego mu by'ukuri nujya kwitegereza ingabo z'u Burundi zimaze igihe zikorana na FDLR mu mirwano yo muri Kongo, baritozanya i Burundi mu ishyamba rya Kibira n'ahandi muri ya gahunda yo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ariko kubera iki none ingabo z'u Burundi ziri kurwana muri Kongo zatangiye kuzamura no kugaragaza ibibazo kuri FDLR? Biraturuka ku myanzuro ifatwa n'abayobozi b'u Burundi, aho usanga ngo FDLR ahubwo ziri gufatwa neza kurusha ingabo z'u Burundi. Yego Iki cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Reka tubanze turebe iyi nkuru ko bivuga Gasaro. Bamwe mu basirikare b'u Burundi baravuga ko batishimiye uburyo abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bavurirwa mu bitaro bya Tanganyika Hospital nyuma yo gukomerekera mu mirwano yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, sibyo? Yego Bafashwe neza mu gihe inzara yenda kubica. Aba barwanyi ba FDLR bari kujya kuvurizwa ngo i Burundi, uri kumva? Bari kwibere muri make, bari kwibere bakajya no kuvurizwa muri Tanganyika Hospital. Atari ko twebwe turi kurwana muri Kongo ntago dufashwe neza, ariko turi kubona za FDLR bazitayeho. Amakuru atangwa n'abantu bazi bibera muri biriya bitaro avuga ko abarwanyi bakomerekeye mu mirwano yo muri Kongo bavurirwa mu ishami rya Nyabugete. Yego Nyabugete ndetse no ku cyicaro gikuru cya Tanganyika Hospital giherereye ahitwa Kinanira. Bivugwa ko rero Nyabungete cyangwa se niba ari Nyabungete hari abarwanyi babarirwa muri 85 barimo n'aba FDLR. Bamwe mu basirikare b'u Burundi rero bavurirwa muri ibi bitaro bavuga ko hari abarwanyi baturutse muri Kongo basangira ibyumba nabo, ibintu bavuga ko bibatera impungenge ndetse bikabongerera uburakari bitewe n'uko babona abo barwanyi bafashwe. Urumva ko abo barwanyi baravurwanya hamwe n'abo barundi mu bitaro bimwe ni za FDLR, ariko FDLR ngo zifashwe neza kuruta n'abo barwanyi n'abo basirikare b'u Burundi. Ukibaza rero ni gute u Burundi bushobora gufata FDLR neza zakomerekeye ku rugamba kurusha ingabo zabo z'igihugu? Yego zirwana ku gihugu. Izi FDLR ubwo zishobora kuba zifite ubundi bufasha wenda buturuka ahandi bukabasanga i Burundi, wenda tubifate gutyo. Ariko reka twikomereze n'iyi nkuru. Yego sibyo? Amakuru yatanzwe rero avuga ko umwe mu barwanyi bakomerekeye muri Kongo ashobora kuba ahabwa amafaranga agera ku 16,000 by'amafaranga y'u Burundi ku munsi yo kumufasha kubona ibyo kurya. Abasirikare b'u Burundi bo, sibyo, nk'uko aya makuru abivuga, bavuga ko batabona ubufasha bungana n'ubwo, ndetse bamwe bakavuga ko bagomba kwishakira amafunguro nyuma yo guhabwa ibiribwa nk'umutsima w'ibigori cyangwa se umuceri. Abasirikare rero, sibyo, umwe mu basirikare bavuganye n'umuryango wa Focode
Focode n'umuryango w'abarundi yagize ati buri umwe muri abo bakongomani yandikiye 16,000 by'amafaranga y'u Burundi yo kurya ku munsi mu gihe abarundi bo barya ari uko bavuye gufata umutsima w'ibigori cyangwa se umuceri. Ibi birego rero bibaye mu gihe hari n'abasirikare b'u Burundi bavuga ko bamaze igihe badahembwa. Amakuru avuga ko bamwe muri bo bavuga ko bamaze amezi agera ku 9 bakorera mu bikorwa bya gisirikare muri Kongo batarabona imishahara yabo. Ibyo ni ibindi bibazo, sibyo? Aya makuru kandi avuga ko abarwanyi bakomerekeye muri Kongo bavurwa hakoreshejwe bon de soins z'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Abatanga amakuru bavuga ko ku nyandiko zimwe na zimwe z'ubuvugizi higeze kugaragaraho FDNB nk'ugomba kwisura. Icyakora nyuma y'uko amakuru kuri ubu buryo bwo kuvura abarwanyi atangajwe, bivugwa ko amabwiriza yatanzwe yo guhindura inyandiko z'abarwanyi ku buryo izigaragaza ko FDNB ariyo yisura ubuvuzi bwabo bavanywemo, sibyo? Zavanywemo nako izigaragaza ko FDNB ariyo yisura ubuvuzi bwabo zavanywemo. Urumva ko FDNB cyangwa se igisirikare cy'u Burundi gifite uko gikorana na FDLR biri kugaragara. Bararwanana muri Kongo ariko bakajya no kuvurizwa i Burundi. Izi FDLR zikanitabwaho, zishobora kuba zifite wenda support ya Jarike Habyarimana babaha amafaranga cyangwa abandi. Uri kubyumva neza? Ariko ibi bikiyongera no ku bikorwa bakorera i Burundi ku butaka bw'u Burundi mu ishyamba rya Kibira hafi imipaka y'u Rwanda ngo barashaka gutera u Rwanda bafatanyije na za P5 na za FDLR. Ibi ni ibindi bimenyetso rero bigaragaza ko Burundi bwakataje mu gukorana na FDLR. Kandi uyu musirikare rwose yabyitangarije. Kandi n'u Burundi. U Burundi. Niko bihagaze. Abandi bati nta musirikare wicwa n'inzara. Atahubwo ikigaragara cy'u Burundi bushobora kuba bubaha ibihagije byo gutunga aba basirikare, ahubwo bikaribwa n'ubayoboye. Kuko hari video yigize kugaragara kabisa abasirikare b'abarundi bakubita umukuru bamubwira bati ubwo uhita usubira i Burundi ati watuririye amafaranga. Nyine ubu n'ubutegetsi bwamunzwe na ruswa. Ubutegetsi bwose bwarunzwe na ruswa. Burya ibyo bugenewe bukarya n'iby'abaturage bukarya n'iby'abasirikare. Kubera iki? Bwamunzwe na ruswa no kunyereza umutungo w'igihugu. Abategetsi rero babadedura bizi ko bakora bishira mu mifuko, nta bikorwa bakora byo guteza imbere u Burundi, bishirira mu mifuko. Ubwo n'ukuvuga ngo n'abasirikare b'abarundi babihomberamo. Wabonye ko nane bagiye mu butumwa muri Somalia bari gucomplaining imishahara yabo kandi ONI yarishyuye ayo mafaranga u Burundi. Abo muri Kongo nabo bacomplaining imishahara yabo kandi Tshisekedi ayaha never. Ubutegetsi bw'u Burundi nabwo bwamunzwe na ruswa no kunyereza umutungo. Ni nk'ubwa Kongo. None se ubwa Kongo bwo ntujya bumva abasirikare bitotoma ngo ntiduhembwa. Ntiduhemberwa igihe. Bigaturuka ku kuba abategetsi ba Kongo banyereza amafaranga agenewe ibikorwa bimwe by'igihugu cyangwa inzego z'igihugu. Umusirikare akamara amezi 3 adarahembwa. Ubutegetsi bwose bwamunzwe na ruswa rero, inzego zose z'igihugu zibihomberamo, cyane cyane abakora muri izo nzego, imishahara yabo biragorana. Biba ari ibintu bitoroshe cyane. Yego. None ukababona gusubiranamo kwa Fardc abazalendo, ubwo ndavuga coalition ndetse n'abarundi. Urabona ko bidashobora guteza igihombo gikomeye mu kuba bafatanya kuri urugamba. Erega nakubwiye ko ubundi abantu bari gutsindwa ubundi banasubiranamo. Abantu iyo batsindwa ntibabura impamvu zituma basubiranamo. Ariko Fardc urumva ifite ukuri. Twabonye ko Fardc igishwana na wazalendo. Ubundi bari kurwana hano za Rubarika muri Moye Plateau, muri territoire ya Uvira Moye Plateau. Fardc na wazalendo bari kurwana. Kuko twabaruye abasirikare bagera kuri 5 bapfuye ba Fardc n'abandi 3 ba wazalendo, kandi amakuru avuga ko bashobora kuba bagikomeje no gushamirana. Iyo ni Fardc na wazalendo. Twabonye Fardc na wazalendo ubwo basubiranamo kenshi kuko barapingana. Wazalendo ati Fardc nimwe mutumwa dutsindwa. Fardc atahubwo mwe mugira akavuyo bigaturuka ku gutsindwa kwabo. N'abarundi rero bakomeje kugaragaza ibibazo bafitanye ngo na Fardc ntibayizera, rimwe ngo ntibizera wazalendo. Ibyo bituruka ku gutsindwa. Iyo babaza ko batsinda ntago izi complaint tuba tuzibona. Ubu rero bigezaho abasirikare b'abarundi batangira no kugirira ishyari FDLR. Ariko bari mu kuri. FDLR barafatanya muri Kongo. Kangubaze Claude tubiganireho. Ubaye ufite umwana iwawe, sibyo? Akaba ari umwana wawe, sibyo? Hanyuma akaza n'undi usa naho uzanyuje kurera, sibyo? Akabona uri kwita kuri wa wundi cyane kurenza we. Niba ugiye ni uhaye ikintu cyiza, ni uguriye urukweto, ni ugize ikiri, niba arwaye ni uvujije ahantu heza, uragira ngo uwo mwana we ntibyamutera ishyari?
cyane rwose. The same time rero nibingibi ariko noneho iyo case urayivuze ndabyumva bibaho. Ariko abantu biri guturuka ku gutsindwa, nakubwiye ko agatsiko k'abantu iyo gasinzwe katari kugera ku ntego zako bitewe n'umugambi biyemeje, buri wese atangira kureba umwe ati ni wowe utumye dutsindwa, agatangira kuvukamo n'ibibazo nk'ibyo. Nese ntabwo ugeze wumva na wazarenda bitotoma, atari ku bundi ni gute Fardc bahembwa gutya twe ntiduhembwe kandi ariko turwana cyane, ari twe tujya imbere. Ibyo byose bituruka ku nsi. Buriya iyo abantu bari gutsindwa baracanganyikirwa bagatangira no gusubiranamo, yego sibyo? Ubwo rero n'izi ngabo z'u Burundi zatangiye kugira isarizo FDL, izi nkuru wabonye ko zanasohotse ati bari gufatwa neza, bakavuzwa neza, bakanahabwa n'ibihumbi 16 by'amarundi buri munsi. Ariko twe tumeze nabi. Ibyo rero byose ni consequence yo gutsindwa. Abantu, agatsiko k'abantu iyo biyemeje ikintu ntigikunde bagatsindwa batangira gusubiranamo. Yego. Claude, nta zindi update ufite? Twaba dusoje tukagaruka mu update. Kuyavuga siko kuyamara, amakuru arahari ariko yose ntitwayavugira hano. Ubwo abakunzi b'inkuru MAA23 turaza kubagezaho ayandi mashya turaza kuba dufite mu kindi kiganiro gikurikiraho. Bo ntibakureho urushinge. Ndagushimiye cyane bwana Claude. Urakoze cyane gasa.